Okay. Ibizo lami ngu-Amon Mpofu, ngingu-director okhangele i-monitoring and evaluation ku-National AIDS Council. Namhlanje ke ngizakhuluma ngama-statistics e-HIV and AIDS eZimbabwe yonke. Sikhangele ilizwe lethu leZimbabwe kubana selibhale i-report esiyihambise ku-United Nations. Kule i-report esiyibhalileyo sinanzelele ukuthi i-HIV ilokhu iluhlupho lapha eZimbabwe, loba nje kutshengisa ukuthi kulokwehla okuthize okwenzakalayo kuma-indicators amaningi esingathi thina okuqala i-prevalence ye-HIV eZimbabwe okwalesi sikhathi imi ku-10.1. Esikutsho lapha ngokuthi 10.1 ukuthi ekhulwini kulabantu abangu-10 abalomkhuhlane wona lowo. But nxa sikhangela ke i-prevalence yona leyi iyachiyana ngezindawo. Sinanzelela ukubana indawo ye-Matabeleland South yiyo ephakemeyo elenamba ephezulu efika ku-17%, kodwa nxa sikhangele iHarare yiyo engaphansi ele-8% in terms of i-rate or i-percentage. But siyananzelela ukuthi nxa sikhangela abantu, inani labantu abalomkhuhlane wona lowo, iHarare yiyo engunumber 1, kube sokusithi ibulawayo yiyo esekucineni in terms of inani labantu abalomkhuhlane wona lowo we-HIV. But inani leli litshengisa eZimbabwe kubana liyehla umnyaka lomnyaka, okuyinto enhle kakhulu. Sibe sesikhangela enye indicator yethu nesingathi i-incidence, laba ngabantu abathelelwa umkhuhlane kumbe abathola umkhuhlane phakathi komnyaka. eZimbabwe lapha ke siku 0.14. I-0.14 isiyehlile sibili, kutshengisa ukuthi sesiseduzane ukuthi siqede bona abantu abathelelana umkhuhlane. Yona leyo layo iyachiyana ngezigaba. Sinanzelela ukuthi indawo ze-Plumtree yizo eziphezulu ngendaba yekuthelelana igciwane. Kube sokusithi i-Beitbridge, but lapha eMashonaland iMazoe ikhanya iphambili. Ngizaze ukubona indawo emngculaneni yelizwe njengokuthi iMbire zilegciwane eliphansi kakhulu kuzokuthi iBhinga njalo ilegciwane eliphansi kakhulu. But ilizwe lethu leZimbabwe nje litshengisa ukuthi hayi, umkhuhlane wona lo uyehla kakhulu. Sesinanzelele futhi ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe eSouthern Africa elimaneje uku-achieve esingathi 395s. 395s we have achieved with almost close to 100% in all the 3 indicators. So ilizwe lethu leZimbabwe litshengisa ukuthi hayi, liyaphumelela sibili enyakatho eSADC, lenza kuhle kakhulu. Inhlupho ke esiselazo ngomgciwane le-HIV zindaba zemacansini lapha. Basekhona abantu abaya emacansini bengazivikeli, yikho ke ugcine bethola wona lo mkhuhlane. Labantu njalo abanye esingathi thina bale stigmatized populations, abalokhu basasalele ngomkhuhlane wona lo. Laba bahlanganisela laba esingathi zinkotshane, MSM, lalabo abathengisa ezemacansini, ama-sex workers, baphambili kakhulu. Kuzokuthi ke abantwana abangamankazana labo khanya baphambili. Intombi lezi eseziqalisa nje ukuthi zingene ebudaleni kumbe ezingathi bona labo ke baphangisa ukuthola igciwane, belithola kwabanye abakhulu abadala kunabo. Njalo kutshengisa futhi ukuthi umkhuhlane wona lo umemetheka kakhulu kubomama compared to obaba. Lokho kwenziwa kwabomama, the way they are built, their biological makeup. Ngoba omama siyakwazi ukuthi kulezinto eziningi ezenzakalayo, baya enyangeni inyanga ngenyanga. Khona lokhuyana kuyenza ukuthi kube lula ukuthi bathole igciwane. Lobudlwangudlwangu obenzakalayo ngabanye obaba kubenza ukuthi bathole leli gciwane. Yikho ke njengelizwe leZimbabwe sikhangelele ukuthi njalo silwise lokho okudakayo, ngoba sesibone ukuthi kwenza ukuthi abantu abaningi bagcine bethole igciwane. And sizazama ngazo zonke indlela ukuthi sikwehlise khona lokho.
Kuyikho okwenzakalayo ke kwele Zimbabwe, and siyabonga uhulumende ngomsebenzi omuhle awenzayo. Khonapha kathi sesinoyi lapha silethe ama-journalist sizokhuluma ngendaba yona leyo ukuthi babhale kuhle ngomkhuhlane lowo. Kuyasijabulisa khona lokhu ngoba udaba lona lolo lokuvikela umkhuhlane luyamemetheka ilizwe lonke. Lokhu kuyancedisa ukubana sivikele umkhuhlane. Siyabonga.